Na moja ljuba šampanskaja. Na zdrowie. Что там mamy dziecko na planie? No. Auto. Des ja dodim přindu dvajo z Łužice. No to tak lajo. Tete unpassen Schindo. To mani budu. Zima paladać moška. Pojďte noc. BMW. Do swidania. Dobrý den! Przestańcie szłać! Zejdźcie so radšo na to! Bist du? Unpassen Schilder, patrzcie, Boże, mir breitschio! Das... Jasem Sergej Gedudrov! Oj. Aż tu istaj? Ja jestem Benno Poprans ze Społcznicy. Aż tu tyse? Ja sam Franz Mudlička ze Slepo. Ty takie prawe slepo jeho se? Waczo dadzie? Jo er Hartz IV, ha ich ha gejat und so Chapo, to za naju ničo neo. Mocemo ništo čište porane, či ništo novo. Hoj. A musmo slušali, so treba čuvo taki specialisto. Za what začeteš tak prajnych skazanych auto. Hej. Tomu trebamo dvejo mojich najlepších ľudí, te tam budeš i nesejča. No što môžete také? Ja sam šece leta do te Poprance ze Spekarne ve Pembiksach dumaj šmuglval. A ja sam Gemšach tam pofahra, šec ništo skobike zao, besto za tu njuri to sobu krenu. Strauj mi do blacha šujetaj! Jesus Maja. Jođevo auta! Hej. Najljepša kvalita! Mercedes, BMW, VW! Ani tajke poprace kaj svojo! Ja sam ždejmo pa kokata je uvijezdu vačruval. A ja sam to Matthias i luftele pušči, když im po nas blitzval. Nic mi tola dosa! Me tola ne zaimuje, što staj v Pisku i Kaščiku činivoj, ale pajčemo, što i vap možeće. Pieno, džeš ma prošu tutun, handgranatu. O, što to ne bude jašte. Svetlana, ma čuo en hejsel, jo? Ja, du en hejsel? No tamle. Dziękuję. Ale. Što Ne da? zabuď tu handgranatu, tu kakr lačnikov sobu Što da du ja s tim činš? Du ja tam do hejsla nuc prasenš? Nie, te kakr laki rozplacaš. Na, da war los. Franco, Što da? Što niks? Franco, čakaj, pojďme me jo. Sračmo Štepanič. Mo budemo najprve moje praktički nadok spelnić. Končne. Tam budete mi pokazać, Endlich du Sponge. što vi to zolta gumikapa chyba możecie. Neko budemo praktički nadok spelnić. Poskaj, Franco. Vi ste Grigori Pantelejevič v Novom Sibirsku treba nove auto. Hier steht taki zeliony VW Pick-up. Zelene pick-up. V Nukvicach taki zeliony stej. Zelene, aha. Číslo KM KM. UV 26. Jac 6. Ja to gledam, ja si nesem. Tam
A přines mi jeden džus tuto auta. Bis wo? Franco, Da, nix aus. boka, ty stejdeš prakticky na rok spelný. Aha. Vy jste Timotej Tofej Čajkovský, v Novém Sibirsku, šeje sebi je taký transporter. Se odčinč handelsčajom. Dobu ja tu čaj, ty po Lidla skazać? Ne. Treba taký čorný Mercedes. A, V Kopšine tam taký černý Mercedes Vito stojí. Číslo KM GS 150. B-Mark Vito, Mercedes 0815, Kupschiwach Parker. Nič lochšać, to? Přines mi jeden čas tuto auta, so by pokazal, što môžeš. Žám problém. To stajčí specialistaj. Na zdravie, mužka. Prajmo, že ja benotun handgranatu, kinčinu. Iskry. Ničo viac nestojí. Ja sam zase ručo. Te mochej! Grigori Patjelevič! Treba celo auto! Hanic taký črupenc! Debo ty mi znajmenša jen kondom z čarného auta sobu přines, to by mi dosalo! Možno pomaj! Nikdo konc. Ja tu zase sem. Jezus Maria! Je to auto evak ešte v poriadku? No hej, Frontscheibe sind aber rozbić, inak šmonio. Gut! Číte na môj! Utraču nie je s vami! Čakajte. Vy môžete maximálne... Franco, piano. Maximálne moje samovárené šmuklo pivo Tajga Tunka včeraj. To tak gar nicht ja. Ale čitaj mi zo zvočo přinžetaj. Fort. Zánek, jedu dros. Hej, Svetlana. Niekde s tým dále, čím ste knapo 10 zastali. Ja mám klanku Svetlanu, ta má voľko mlokárňu. Ach mojej, bude Bože liacnej, ach